here to te Mesodot skincare channel at sabay kabuka chu ole tunchu ma chuanin kan hmu chak le kan hna hlel morning daytime skincare routine ka ron ti ve thung don ani khoi ta kita top flame len sak don ni morning skincare kan ti chana nga tuna hian ka thona la rei vak lo te ti ve la headband ka share ma sanga chon products ka man tur hi pariat velania winter daytime skincare ni boka tlemati heavy do ka duwa chuan ka ron mang tam dewa ole tu chuan ma sabin headband kan sheng photanga chuan ama sabera oka skincare steps ma sabera chuan gem solution H9 hyaluronic ampoule cleansing water ka mang ma sabera dona achan suni zana actives ka manga hey retinol te ka manga chuan jinglama double cleanse apoimi alawa ti thei chuan chalu to ka ma se angai bel chuang lawa ma se retinol te ka mana vain actives ka man na sata wangin ka mang don ni tia pam mai tur hi nia me beauty na changa ka chani hetila ma hian da thlang ka da kain en me ango tian tian in mai shu chho ka nga in mai shuk zo vek no in ngo nga in kalang in hong zo chuan in mai shu to tur ni lo ti khana pakhana chu zo de da panina face wash ka mang dona ka face wash man tur hi dot and key ami ani hi man nuam ka ti ro tu ka ba ka amail dewa dot and key watermelon super glow gel face wash ani hi cha ka ti ro to pasan hi som ko panga man chon ya link ka ne ya hnoya khan cha tlom na zan hi som ko panga aya tlom in lo cha thei don ani chu adu tan chuan ta hian vitamin C le cucumber ombok chuan ka mai ka ti hunga tuin he ka mang hal mayang tuilum pep pep ka mang ti khan ka mai ka ti hu kim ta he gel type ka ti to khamo gel type ania mai phi mai sabon hi ko tan noi ma sak nge tu chuan in mai en hoi chawang noi vak lo tu ni mi pain la pa de te po khan noi vak lo tu ni ngonga khoi hian ka tong je o loi dul tu ka ngonga kan noi le minute khat vel noi hi to ka noi na lu tu tu ni lawa chuan active second man chuan noi lovin mo kan chi anga minute khata chang minute ni ve chuan P5 pa in kan nuai chawang enge silica acid face wash ta kan lo mangani chuan tuna kan phi to mai ange ti khan mai ka phi zowa philai chu ka tilang ta lo mai ka mai hi ala nong de chep chepa ala hul chi alo ma se skin care ka chan don chan chu winter lai pe chon khoro lai pe chon mai nong lai hi apoi mo to ka taksa po ni tho kan in bual pon kan taksa hu de hlek lai hian moisturizer mo body lotion man kha changkai lu tuka benefits kha tamani mai kha ti hydrate chabi ka tin kan products alu chabi boko tui a hnong hian kan mai hnong deu hian chuan tuna hian cosmetic activating toner essence ka mangani hemi texture chu gel type ani a hydrating chado lu tuka mana nuam box ya a light box ya mo a hydrating those chu ka du na emania chuan kem ka ngak do dewa ka ngaro chuni vitamin C ka sia mango dot and key vitamin C mi he ka voi khat man na turania 20% with C, pure L-ascorbic acid ngat an mga vitamin C pure ni chumo chuan he ka voi khat man na tur ka ti kha a bom hin siam chang kang ra utopa do den ki with C hi het lampang hi mix tur ania with C tlama hian in a powder with C powder roma chuan tlama hian ingredients dang atui ril chi kha om thunga kan mix don ani he hi atui a khan ya tui om na lampang kha he a powder om na lampang kha ni a drop para hi mi hi eng mati sik ti lo tu ro tu na po hian ka da film khur don lu tu ka eng ma si lo tu ring ka da don ani chon he ka tel don chi atui a khamo ka tel zawa ka thing don mana pia na thin tur ani bokana thin ti ra hian ina phuan bel bel hi chu a normal an tia a boma po in zek veka thin rei ve de ka nga powder hi dip vek tur ania thin chu hin ingredients dang om ka lo enang ala zo a chon ferulic acid oma chon hyaluronic acid om boka sodium panthenol oma blood orange extract om boka chuan tocopherol vitamin E kha om he
vitamin C combination cha ho kha ferulic acid le vitamin E khang ho kha om ve ve a chu chu a thatna ni chon hei 20% ani wangin beginner tan chon a sang don aman thei tain ka sia he ein mix pol chatoe ka voi khat man na ve tur tho ania 20% ania mai lo de lek lai hian ka mang do vit C chu chan chu vitamin C chu oxidize smart kan te formulation te chema du kan te chu wang chuan mai ro lai man hi ka du ni tin vitamin C chu chhun lama man khel hi ka du boka chan chu sunscreen net an combination a chat ba ka pon lam borak se na kan vuna ti che tu la ka chang khan min veng hi ma kha ka du na em bokani vit C ne ti hian rei lo te a in sedel hun chung ka nga ka nga chuan toner ka mang le don ni in sedel to boka toner essence ka mang le don cosmetic bok kha ka mang non leng tlemin athik dewin ka sia vitamin C khamo a texture kha amom lek a heavy lek katina do den ki hi chu nakina shan pain ka ron review le shim anga vai products ka nei ho kan ei ve no la tun haya ka cha de chawa man tur te review tur shimin chuanin ka maila hu de ala nong de la hian cosmetic boosting serum ka mang le don ni hi hydrating serum ani boka cosmetic hi unhydrate cha em ma I ka du na chana ni boka winter life phe chuanin enge unhydrating an cha mai ro tan phe chuan man chi lu tuka asset te hi mo toner essence le serum le cream oma ole tuna chuan eye cream ka mang theita refresh skin science mania pokaron review to come on brands to khatami kha peptide multi peptide complex eye cream ka mang dona eye cream ka duna chan chu peptides khel ka duna chan chu he mai chuar tur ta khana chani aveng boka voi khat me choin he achik dulu duka achik lo hlome ma se alwang de zoi me ka khuta tian kala ka hnoi me nga chon a rol na hian ka rol me yang hetla ma da thlang ka da se ti de hu en hi nga ya ti ha chon ka rol theita le ti khan ka ti zawa tlem a in blending nan ka kutin tian kan ti le hlek anga tunlaya Valentine's Day te nai le to boka he skin care ri mi patan phe chuan bial nu te gift si lu tuka tin me chatan po a gift si tho ni impact ve chi tho khani ya tunlaya vun kan encol cha vek du to te ro vun cha khane kan du vek to chuanin tuna chuan moisturizer ka kal the to ma se a top nan voi khat toner essence ka mang le don he hianin extra hydration mo kan vun kha ati hnong bel cha na sa don ani tin moisturizer po a hek lo lu tuk mai ti hu ma sakhian mo toner vela mai ti hnong ma sakhian khowot le mun ro do om dan chon toner hi man zel acha vun ro chi tan phe chon winter line at phe chon mo toner hi products kan man ma hian mang zel lila sunscreen ti lo adang som kan man ma hian mang zel ya thwa zel lila a chae me mani ka moisturizer man to ridot and ki ha ceramides and hyaluronic skin barrier repair plus face cream ani hyaluronic acid serum ashan ba ka man lo na chan chu ka cream manate ka toner manate khan om thowa ka serum manate khan chu wang chuan ashanin ka mang du lem lawa aman bel the thowa hyaluronic ki chu over me momin ka shelawa active sa chuan mo a over vok thein ka shelo hair cream te mana nuam ro lu tuka hair cream hi amo versilo ke max skin type anga jong ka du to pa timayang he enge a hydrate cha thosia a heavy over lawa mo athik thosia tin ceramide so hi ka ngai sanga ke chu skin barrier hi ka ngai poi mo top mai ni dikhan moisturizer ka zo sunscreen ka hnoi dona chu mi ma chon minute som ka ha don ka vun a ro hun ai sedel hun ka hak don ani chuanin ka soi du chu chumi chung chuan ka muya ro lu tuk lo nan he frudia lip balm he skin ethics ina skin ethics 86 ina miron present ania thare lu tuk kan mang ha langa hemi chunga hian SPF lip balm ka mang le don ani ke SPF lip balm man tur hi Gloss Boss Antidote mi thonia lip balm vitamin C plus E ani baga watermelon color angan siamania hei chon ronga nei ve dewa tlema mui color pack ve du de chon a man chi khop mai hei po hi
do den ki ani a chatlom thena oma indu choin lo chatlom theidon ani refresh skin science englo ka kamita kan hoi po khamo eye roll on po kha eye cream po kha a chatlom thei ka kuding ka khoilo mai nga a sen over lawa arong hitlemina no do hleka me cheina enge ai sen tak indu deuh chuan strawberry te po an neya chi sang sang an neya a thalom reuh lutuk ole tuna chuan sunscreen ka hmang theta minute som ka hak to ka hmai a in settle to boka he aro to boka I sunscreen man vut hi a thalawa he khok tur mi alo te po ati khok vak theya man ngal chuan tin noi rol te har em boka chu wang chuan sunscreen ka man vat lo na chanania dot and ki tho ka ron mang do na dot and ki ka war top tun chum chu ka man ho lai me kan ni box ya Sika Calming Niacinamide Sunscreen SPF 50 PA3+ karon mangdon ani he sunscreen ni ka duna chan chu niacinamide to ma chuan Sika Centella kha omboka maiti kam tu tur khamo chuan an star ingredients an ni ve niacinamide ani boka brightening ani hal boka ni chu brightening serum ani hal boka brightening sunscreen ani hal boka ni chu chuan he hybrid sunscreen chemical le mineral sunscreen kha in pol kha niya two finger rule hi man nge turan te sunscreen a chon hemitlon ni himo tiang kan met chhuak anga tian hemitlon hi man turan nia ma se e karon tidon lawa ka maya ka dot chhuak ve kan karon mangjok don ani hey cream type ania a heavy lawa ma se mai chu ati hydrate tel ve tho khatia ke ma chuan enge matte finish ani chelo glow finish le matte finish in kar ka tia kemin minti glow de sok ma se hey glow heavy le timom molang chi kha chu ni lo ka te ke ma vuna chuan mo hetia dot call chove ki two finger rule nen kha ne inkluk an tia maya mo he a space lai omwak lo se space zo wak lo wila aka rol kha omwak lo se dot chuak vekila ngonga ti nge bok tur tikha chuan kan wai thei to in ka hria a poche pa noi til hian tia noi ve hian a podewa ma se aim blendin nuwa chuan mai ti lang nal lutuka kan po pon ka hre chuang lo ke ma chuan tin ka duna chan chu ka soi le thina calming ani tel na hi calming sunscreen mo mai ti kam tu ni nei puta nuam lutuka maya fragrance free ni boka chu ka duna chan ani boka he sunscreen hi tin SPF 50 nia PA3+ ania a protection kha asang tha asana wakana lawom chuang lo a protection chung kha a period timang a ven him chung kha reiti na tin SPF sang na chu min veng him tha ngong hung de po kan hnoi zelang kleman noi ve do hle ka ngaya en blending tur chuan tin kan lo man tam phei chuan mit hnoi nge tur mita hnoi ve nge tur ni sunscreen hi poimo lu chu wang chuan he mit ur lo chi te irritation om lo chi te hi poimo ka tia he po hi ka mita ur mi alawa do to kho mai tikhan ka skin care chu ka zo dera how tak lo ni arai lo boka thil pe om lo lu tu kan ni lo boka ni kan ti nge ka skin care ka zo ta headband ka sheng dai do la ka hairstyle po adik model le ka tikhan ka skin care ka zo ta chuanin ka products man ho kha karon soi ve shim nga chen timayang thuakin chunlama ka man ho hi active sanom lo vitamin C ti lo kha chu active sanom lo chan chu chula mai chona safe thayang berle nisa do tur te kan nia te ro kan chwa hun kan nei nge chu wang chuan nisa po na kan do tur khan a safe thayang ber kha ka mang duwa ama sain ka cleanser man te kha chu an safe lu tuk ta cleanser chu cleanser ani ta mai an cham rei lo ta mai ti fai tu ni ta ka soi tam lo mai nga chuan hey toner activating toner essence ani boka toner le essence in kop khania course merit hey fragrance om thunga ma se a product se hi chu tiang chuan nge active sangzong kha chuan save lu to tin he a boosting serum cosmetic tho ta poyan fragrance om ma se unsafe thunga fragrance ti lawa chuan adanga khan mo active ingredients tinan lactic acid glycolic acid BHA ang te khan om lo ni chu chuan in ka vit si serum ron man hi tlemina heavy de ukati
tlemin aban deu amom deu hlekin ka share ke ma chuanin ka moisturizer mani chu ka fak I ka mang na sa tun lai chu I achan chu a safe awang hian le ceramides le hyaluronic acid ten nia I hydration du ta le mai ro tan kha chuan a thalu tu ka chuanin ka eye cream ron man po kha a tha ka ti maya chuanin ka sunscreen chu ka sei to a tha ka ti hi man nuam ka ti bokatin reapply non te po a sheom lawa chu ka products ron man ka sei thei te nia a chatlom theina kan ho chu hnuai link ka ron danga a products ming nen in lo endon nia oi du ga chain lo le ve don nia ka ko te mi lo man tang kai sak don nia ole tun chu ma chong khati zo kha daytime skin care ka ron ti thei te nia ka skin care ang hi lo follow ve dia khangai khel lawa tingai lo te ta ni mo ti dan kan lo ti dik lo emo tin ba ka mai ro tan phei chuan bel ngai te lo om pal ta khan in lo chang kai pui takin tin a step som theyang te karon ti ve shima chu karon soi ma sadua avai mangdu lo tan po khan a man lo ve thei tho ania kan vun mil zel khan kan vun in azo tok zelin kan vun kan en kol don nia ka skin care te ka routine te ron follow ve dek khe rangai lawa nang mani chati dan le in nge dan kha apoi mo bera chu ti ro chuan dikse man dan tur te kha dikse o thungana man pol lo tur te kha man pol apoya kha film khur tur ania chuan in ka soile du pakha chu comment sa in zona te abikin zona big chau o khatiang kha short cha hianin aron reply thei to hetia type in chang lo hian mo short cha video mangin ain chan thei to chu en dan ka ron tilang na shorts mangin kanin reply to nga chu in lo en thei dan tu ka ron tilanga nga ti hian ka channel a in lu tanga chuan shorts hi in selekang tiang shorts lo ti in selekanga chuan video lo lang de chotanga mo pakhat ai tampo kha lo lang mai theya ta chuanin in zona ka reply na lo om dona atai tela changte point zone all sam thei dan turin ka ron tianga in lo ngai chang don nia chuanin ka channel te milo subscribe pa ka video te milo like ka milo share sakzel turin ka som chewa video le pe ka kain mule cheu don nia